بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له وبعد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masing-masing na painggit kajumuan ng pagsarang syukur sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, pagkitiwet may inurungan keseg, inurungan baya, ito hapagpunpunte ninen karena ngandauhat si Allah subhanahu wa ta'ala aman sa babangin pakute bang painhinan ng Allah subhanahu wa ta'ala in majlis ti atau kan pagtimuk-timuk ti ininan amban may tumpukan yene pinabuohan ng Allah subhanahu wa ta'ala tahimikan dialim pangatiande damikian bang pain pinutos ng Allah subhanahu wa ta'ala asene bang pain lamun amban may tumpukan do isa yene pinabuohan ng Allah subhanahu wa ta'ala malaikat nganjal hansinsiye bang pain binantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bertimuk-timuk ini yang si antara si antara ni amban iyan in hadis ku itu pinangadyan tem ini hadis ikasampu amban 40 hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشأث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك وفي رواية أخرى له رواه مسلم. Salah sekali in hadis ini yang kita gesken lu hay salah sayang ini yang sumagawa iya hati important ini nedote amman Abi Hurairah kinasihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala serta makapagpain Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainne misa'in pahumte Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun benar bainne inna Allah subhanahu wa ta'ala suci lisin tadi te suci ini nih malisin ini nih gane sagat-sagat di asal pure inna Allah subhanahu wa ta'ala suci suci lu ne kiamban bisarani lu ne kiamban hinang lu ne kiamban hukuman Allah subhanahu wa ta'ala ili Allah subhanahu wa ta'ala mian suci la yaqbalu illa tayyiba in Allah subhanahu wa ta'ala pagkakanian suci la yaqbalu illa tayyiba sayan isab geiru isab geru isab nangga melainkan yang sebagai isab suci. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Benna li Allah subhanahu wa ta'ala ielu dinaat ni sime bangsa mukminin, yene sime bangsa yene magkahagat ku Allah subhanahu wa ta'ala ko usab dinaat ni sime karasulan madumhelulay. Say usab. Dinaat ni sigitehin pandak bisa Pwede isab dinaat ni sime karasulan marung helulay. Damua amban pangandaakan we Allah subhanahu wa ta'ala sikite. Do pangandaakan do isab we Allah subhanahu wa ta'ala sime karasulan marung helulay. Iyan ininen parman sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhar rusul. O kampay ni me karasulan binabawa we Allah subhanahu wa ta'ala nui-nui sime manusia yene parkala akhirat do yene surga do
narka nih. Kulu minat thayyibat, mangan dek ampa ini amban me kinakan suci. Amban kinakan lisin. Tahti tein kinakan inginin suci, gak dia saget ni haram. Haram, gak dia saget ni haram, halal ye. Wa'malu salihah, pergi amban ini wa'malu salihah inginin. Naluk ngahinang kampa ini hinang hak. Hinang kampa ini hinang hak. Gerejo teh jawab kala sarta misal sabi ya ayyuhalladzina amanu o kampa ini mea amal kahagat kulu min thayyibati ma razaqnakum makan kampa ini demikian makan dusat kampa ini amban mekinakan inelisin suci ide nak kapangani kami kaam bain Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti ini balik te makna sin hadis ini in Allah subhanahu wa ta'ala urungan te kami misal si kinakan kinakanin dua bahag ginisan ni ni apa ini haram bidatihi haram ni apa ini asal bidati semata-mata haram in kinakanian pagtawamu haram sebenarnya main labean yang haram pakai dok nih hinsa asal mismu yene kinakan lei asal barang nih sama mata haram upamanin hilal oleh Allah subhanahu wa ta'ala kambingin atau sapiin buin mati gak labean sumbali itu mengahan pergi haram bagi kakanu walau sapiin ila Allah subhanahu wa ta'ala ginaima demikian inumanin aman me inuman makalamo belinu sakai belinu pabelinu kinakan ini yasin halal semua bagi kakando atau ilmu haram ini haram semata-mata ikarwe nia amban me kinakan halal ko me buas ko me kenna semua hawa labeanin ia pakai do me tinangkeu atau ini do je no mansawe no kalau ben main na wingi kakano haram semua tawa kinakan lei asal matane halal labean kerja haram dobi nah ini dambu ayan amban pangandaakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bangsa mukminin kuetu isa pangandaak oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai karasulan marumelulay yan pinabo oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ito. Wa'amalu salihah duknahin ang kampain na hinangha. Sa inggi bantuk na inanghapin sila'y duwe, sila'y magbuo. Al-ikhlas, sila'y si Allah subhanahu wa ta'ala. Sila'y kiyo ikhlas tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dukbisan sa kiyo ikhlas banggil magbuo, mutaba'a, sila yang pangmuno Muhammad sallallahu alaihi wasallam, giruin magkumpaan. Naan sininin sila'y magbuo al-ikhlas, duk mutaba'ah, miki kakalenan amal salih hinang ham. Palakun kita, ya ayyuhalladzina amanu, o kampain ni mea magkahagan, kulu min tayyibat, mangandusat kampain ni amban mi kinakan sutsi, kinakan lisin. Sebagai sinagit-sagitan, bisan kue ahad. Marasaknakum ini ni amban kapag kami kaam supat sin ayat waskurillahi supat ini si pemante kok tu si supat ayat ini supat ayat ini ibe mengaku ulang pateng surat Al-Baqarah itu mengaku ulang pateng supat ayat ini na puas amban puas ambani pada Allah subhanahu wa ta'ala magsyukur kam siye pigi sumpat ayat ini sebagai garu bineta di sinaratin ini manaan ini yang berkapangan kami pandak disa in Allah subhanahu wa ta'ala gainaima amban ibadat amban bisaranu amban hukumannu bang dumain si aturan sarah upamanin si sadakah takarruban ila Allah supaya kau tumapit si Allah subhanahu wa ta'ala bang kau magsadakah sadakah niya
saget nih ini haram membantu haram pakai Tuhan gitu naima. Demikian in ibadatin bangkyo mangibadat si Allah Subhanahu wa taala bu niya saget nih syirik gerusak tinaima. Gerusak tinaima. Amban bisaran sibei hantap. Sibei hak pakale sawetmu. Amban hukuman sibei edong hukuman si sara aham Islam Quran duk hadis. Nah i amban me kasucihan kesilisa sibe poin nan si ninen kasucihan si pakai dok rizki asal ginegetan kita oleh Allah Subhanahu wa taala demikian pinanoan kita oleh pamute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sibe ieu rizki nuyan ieu rizki halal mula-mulain supaya tinaimah oleh Allah Subhanahu wa taala ini pakun. Nah puas amban binisawe Rasulullah mulung ya upama ini upamahin thumma dzakara ar-rajula yutilu safar bukne sinako ke Rasulullah pa inne yene lella amal tulak peggein pag tulak-tulakin ni umat Islam dan buwa amban asbab atau sabab ijabatut doa panaimaan doamu wa Allah Subhanahu wa taala tasabut dalam hadis telu lamut ne doaul musafir telu bangan doa ame aininen gak niat pagsaksak tinaima wa Allah Subhanahu wa taala ika isa doa amat dua mata toe si anak ni mula-mula bangke waya menjadi alim anakmu menjadi mastal ini maka ia bantunya sampai si akhirat si pakai sekno doa anu pegge tasabut Rasulullah tanna tinaima doa ieu sidang buat anak-anak atau ini doa pada tuh ini ikarue doa musafir ini doa amat tulak nah dan buat penerimaan doa oleh Allah Subhanahu wa taala ini tulak-tulakin hangkan inu murung misal Rasulullah nasirinen thumma dzakara ar-rajula yutilu safar tahati wetein doa amal musafirin tinaima gak ada pagwewe as'ana akbara sarta pegebang memang tulak-tulak memang uhir bisa numeku itu bang si melai kita me bagumbunan me plamitan kene bagumbun na sempre me bagumbunin noket-noket ne pero pergi kay magintimam inanumi bang ajak kay sumampay kita me bagumbun si me kokmu yamuddu yadayhi ila sama iya awag tulak-tulak le yamuddu yadayhi ila sama perangkat lain tanganin si Allah Subhanahu wa taala sarta mampu. In perangkat tanganin dan buat bisa lambat asbabu ijabat doa. Penerimaan doa Allah Subhanahu wa taala si Allah Subhanahu wa taala ini si punne mungkin perangkat tangan. Dalil pain pamuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam innallaha hayyun karimun yastahi min ibadihi idza rafa'a yadayhi ilaihi yadayhi ayyaruddahuma sifra. Ina Allah Subhanahu wa taala sayu. Nah, naleman yemangnya ipun ne merangkat tangannya ya Allah. Bugi anu ne ge sambat ne doaan ne bugi taima. Nah sayen. Nah hangkan ne upama Rasulullah ini lela magtulak-tulak. Labi ada mempaleman doa, ikaruwe merangkat ini tangan nih, dan gua bisa memban penerimaan doa. Ubus ya Rab, sarta, paine ya Rab, oh Tuhanku. Nah ya panaatmu amban sifat Allah Subhanahu wa taala, amban panabirnalu in Allah Subhanahu wa taala Tuhan dan gua bisa penerimaan doa. Ya Rahman, ya Rab, i amban me labian penerimaan doa. Nah imboy en sa isi sayen ne sumagawa wa mata'amuhu haramun kinakannen haram palali hinangna amban ne labihan panaimaan doa sumagawa wa mata'amuhu haramun kinakannen labihan haram kinakan haram luune ke kinakan haram semata-mata atau labihan pakai dok dari jikiin amban labihan haram wa masrabuhu haramun demikian inuman yang haram bisa. Wal basu haramun. In mesemek nih haram. Ini itu ombal haram. Asa semek tu halal bagi nasi.
Sumagawa ay pamilin no haramin. Wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik fa anna na'am sininen iya mananen istifham. Sumagawa in ma'ana bineta de Syekh Utsaimin na sininen na tala ye pa ini amban panaimaan doa. Tala amban iye we tinaima doanen. We Allah Subhanahu wa taala bu parahal magtulak-tulak ye. Bu parahal inangkat we ne tangannen. Do parahal pinuji ni Allah taala. Napek kinakan den haram ni geniala isaget ne dumain. Dalam syarat panaggahan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian inuman demikian semei kakahinan den haram. Sehingga panahima oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Sehingga nanti. Nahin maksud sin hadis tu hendak bisa ginegetan kita sara agama Islam ini. Sibai lu neke hikapuan kinakan nun pawakan nu pemilihan nun sibai itu asal halal sibai gak niat sakit-sakit nih demikian impag ibadatin bang niat sakit nih sisabdi aman Allah Subhanahu wa taala giru sabtinai mak sibai magtuhut al ikhlas wal mutaba'ah na pihun biko kong sopa man lai wadeh patampal tes tag SGSN kembiko. Kasi ang ano ito, kasi doa matatua 7 anak. Sa ingin niya, ano pa mo may balik Islam niya, may parents niya pa mo. Ito may matatua rin, yung doa 7. Kita pa kupakuhan, anak, puro man siya Muslim. Parents niya, Peter may Muslim, so Muslim, pero balik Islam pinto, dinawahan niya. Tawag, pagkipita anak niya. Gaya kwenta orang bungsa urungan tekam kisah Uais bin Amir. Uais bin Amir bangingan doa tuju Allah Subhanahu wa taala kana pangluwe dumay ma. Padahal dumay niya ini teh. Dumay dia Muslim, waktu lega dia Muslim. Si may bangingan doa si Allah Subhanahu wa taala gada pangluwe tinaima. Natasabut Rasulullah pa si Omar, pa ini pihak na ini alanan Uais bin Amir, amban Yemen. Uais bin Amir kanyane naman Yemen. Inanin amban Baghdad. Bapak si Omar pinihap pernah bisa. Painne kau ni kailan Uais bin Amir terakakas kau painne si Setino sumagawa pinakauli Allah taala matalabih pada pikir-pikir dapat pila panyawe. Sehingga painne pengetahuan yang painne inakawe Rasulullah ini. Piyahum painne Uais bin Amir terakakas si Setino sa pinakauli Allah taala pada pikir-pikir dapat pila sarta ina yang mabangkan banyan painne ngan doa pagwewe kira Allah Subhanahu wa taala puas amban pa si Omar lay mag-Muslim Uais bin Amir pahu si mag-Muslim pa si Omar doakan ko pa ini Allahumma gfir lahu ya Allah. Nah iyan na Allah Ta'ala alam kaya katuhan ko kaya gubahan pasti sila masalah yan sumagawa binisa pa ini Rasulullah hingga pa Muslim Uais bin Amir bangin ng doa tinaima na bangin may kiyas kilai na ko bisa hindi pagin doaan at pinne ang punong siya dalam Muslim na yan. Nah, dalam Muslim, pergi hangkanya mag Muslim, pergi kinatauhan ni Rasulullahin kahalan Uais bin Amir, terkakak, sebab tidak ada nama Baghdad. Nah kinatauhan ni Rasulullahin, apa itu benda mati? Rasul benda hati kecil Rasul mag Muslim. Nah, nanti berikutnya apa?